Wena mama udlala ngemali kaBaba le kupha yena udlala umchina bese ngicine nje kungasabi nokudla nje endlini. Hayibo ayikho yonke lento le ubaba ayikhulumayo. Uyabona lo muzi lo ngina 35 years mina ngiganane nalo baba lo. Mina sengifuna idivorce nje kuphela. Never. Divorce I never will born over my dead body. So wena mutho mula obahle nje wena nje. Ay hauna mayanteng a ke mo fi divorce ya nix. Tate a ke tsebe ntho e batlang bana ba kwa nkutwa. Ke metsetsa everything ke mo fa respect. Ke mo phehela ke mo hlatsetsa ke mo ainela. So divorce aka se ifumane honna. 35 years is not a child's play. Mama. Njengoma engafuni ngedivorce mina ndithini ke? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascoe Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiepascoe.co.za. So guys, today ke ngole se ke ntwa temona, sorry, ke tlo mo fa fela chance hore yena a le jwetsa le bitso la hae ke mang, ebile wa re ngoletse. Motho moholo le kae? Le teng o kae? Elena ke teng, papa ne kopa fela jwetsa di viewers tsa Josie Pascoe hore le bitso la o mang, ebile wa re ngoletse. Igama ngulitha Qopo. I-reason ukuthi nginibhalele ndihluthwa ngumama enginaye lapha endlini engishade naye. Umama lona uyangihlupha kakhulu kuba unokukhulumela safuthi lapha yana endlini noba ndimnikeza imali uyahamba ayodlala lezi zinto zabo imichina angathengi impuphu la endlini and imali yomndende endiyiholayo lena. And then ukuthi makathenga ukudla sikwazi ukuphila la endlini. I-reason ukuthi nginibhalele ngifuna ukuthi ningincede sidivorce naye kwazi ukuthola amaphepha edivorce. Also umama uyakuhlupha kahle kahle. Uyahlupha la mama kakhulu. Yonke into mawuyenza uyakhuluma la mama lapha endlini. Usuka umuntu omdala akukhulumela ini? In most of the time man mawusho ukuthi nje mawuthi ukhulumela safuthi. Ukhulumela ukuthi mangamnikeza imali yena uzobona ukuthi wenza kanjani. So ngoku uyabona into ezinjalo lapha yana ngiyahlukumezeka mina lapha yana endlini njengomuntu wesilisa kuba angisazi ukuthi mandenzeni ke ngoku. So sininesikhathi esingakanani wena umuntu omdala noma manishadile? Umama seninesikhathi eside kakhulu wena sisi. Abantwana bona ninabo? Abantwana bakhona abantwana bayi4. So umuntu omdala before uza ku Josie Pascoe wile wa try o bua le mama na wa mo jwetsa go wena hantlantle o feel jwang ka behavior le attitude ya hae towards wena? Kuthi ukuthi umama ngiye ngakhuluma naye ngendaba ye divorce. So akayithatheli serious uyangishawuta ungibuza ukuthi ngazini ngedivorce kwenzakalani mina ngeke ngize ngimdivorce. Usho kanjalo kuwe? I understand. Mr. John Silikuch, can we please move? Robona. Mina kucha ngazi ukuthi wena kule situation lena wena ane uyithatha kanjani? Nginokuzibuza in most of the time ukuthi sometimes iyenzwa yini ukuthi abantu mabangena emshadweni bashadile, especially instead ukuthi babe happy kodwa kuba yazini ukuthi nje abantu bangahloniphani. Hoba lidicabanga fela uyabona? Some tug of war. Yeah. From what I've heard, I think this lady has a lack of respect for Baba la. Yeah. Again, because of if beganayo beganyeke maybe sometimes akhulumele safuthi nani ngingazi ukuthi ngoba sometimes angithi baba sikeke wafiki kuye and mina angithi wena namanga angithi umfazi in kodwa naye sozwa esakhe iside le story but njengoba usho ukuthi wena umuntu omdala uthi ukhulumela sanje akakujabulisi nje emshadweni wena. So nami ngifuna ukuzwa ama reasons ukuthi kahle yini inkinga waya kwenza kanjalo. We understand ngoba umuntu omdala mangibhekile ngibheke age yakho ngiyabona ukuthi so umuntu so ukhulile kakhulu ukhulile uyabo uhudile too much and ska how udwile jwalo ngiyabona ukuthi nje umshado wakho uyakustressa ngifuna ukuqamba manga umuntu omdala. Hayi unstressa kakhulu kuba ngoku angisena impilo la endlini. Yes. Nokudla sekufuneka ndenze yonke into kufuneka nibaphekele endlini yena ubeyodlala umchina lo wakhe lo awudlalayo. Sevana anhlaka ukubutsa kubana bo ngeke kuhlangana as family bla makamaka ukulungisa nsati or maybe akafuni nje ukuthi niba nemeeting nihlangane nikhulume ngale nabantwana usho kanjalo. Uthi uGucci ngoba ngiyazi ukuthi ubulabule naShetonga yes akafuni nawo umfazi ukuthi nikhulume nabantwana nonke nje niyifamily nikhulume nisona. Akavumi. Akavumi nguye lo uklinayo. Uye umama lo uklinayo. Okay. Baba
ngabona sewungena nabantu la khaya Motho. kwenzakaleni Motho o moholo le kae? re teng le kae Ke teng motho o moholo. A se ke itse ha ra tla ka ntwa mama yane. Pa ne kopa o emelle ka mo fela motho o moholo. Ha ra tla ka ntwa mama. Rona re batho ba Jozi Bioscope. Mona o bua le Lady Blue motho o moholo. Jwale hantle re ngolletswe ke monna hao mama ne. okay ngwanaka So ke kopa mo fa fela chance hore fela go jwetse gore wa yena hantle a re ngolletse mona. okay Mama njengoba ngibize abe Jozi Bioscope ngicele usizo kuba ukuthi bazongisiza because uyangihlukumeza la endlini noba ndikunikeza imali yokuthi uthenge ukudla endlini wena hayi Wena mama udlala ngemali kaBaba le kupha yena udlala umchina bese ngicine nje kungasabi nokudla nje endlini. Hayibo ayikho yonke lento le ubaba ayikhulumayo. Uyabona lo muzi lo ngina 35 years mina ngiganane nalo baba lo. 35 years inesibed Rose and Roses unosemnate but ka baning lenyalong itse ha re chata nna le yena ra re sofa slahlana. Ra ikana ka pelo ntate modimo hore monateng le bobeng. So ha ke tsebe jwanong antlelang ka yona re nna ke bapala China a ke bapale China ka tšhelete ntate nna ke na le bagotsi ba ka be ke reng ha ke na le number ene le kobe e gola robalang ka yona ka tlung ke ne ke tshwere tšhelete China umama nokumnikeza imali yomndende ukuthi athenge ukudla endlini umama angathengi ukudla endlini yiphi le athi uyayithenga yena ngwaneso wa bona ntlo e o re jwang ntlo ina le digarten ntlo ina le dijana ka tlung ntlo ina le dipizza ntlo ina le ditof ka fela ntho tseo di rekwa ke mang a ke re ke sebedisa tšhelete anne ya yona which is ke responsibility ya hayi he is the provider of this family kodwa ke mama inathi imali leyo uzithengile izinto endlini kodwa ke ngoku ukudla la endlini waye ungakuthengi kona Mama dijo tsona di tloa di le kae ha ntata tloa o file tšhelete a re mme ke ye tšhelete tsa mo reka dijo tšhelete eo ya dijo e tloa ya ka yona dijo di teng wa je wa re ka phela jwang re sa je ngwana ntata o re motho o moholo utlwisisi ntho ya buang ka yona mina angisafuni into ezininzi la angisafuni into ezininzi izinto ezininzi angisazifuni mina sengifuna idivorce nje kuphela never divorce I never we born over my dead body so wena motho o moholo o batle nje ay ha una mayanteng a ke mo fit divorce ya nix angajabulanga langa tate a ke tsebe ntho e batlang bana ba kwa nkutwa ke metsetsa everything ke mo fa respect ke mo phehela ke mo hlatswetsa ke mo ainela so divorce ka se ifumane honna 35 years is not a child's play mama na ke re ke a thola ke a sheba mona ke a bona nka re bothata ba taba hantle ke gambling a ke re ha o dlala China so tshongtho e affecta lenyalo la hao because of ntata o ga o file tšhelete hona le shota bophofu hona le bo shota ntho tse ngata ene wena wa tshore o rekile di ing so tshong bothata ba ntate ke gambling a batlang go wena o itlwelle ene o qetela sa bona o so qhubekile ka yona ka tsela gore yena file go tsa ke wa ya para kubo ne ke winne China ka ina ke rekile tšhelete kubo ka yona mama manga ayikho lento ayikhulumayo umama lo ayikho lento ayikhulumayo mina imali ngiyamnikeza azenzele izinto zakhe adlale China ngithi makathengele abantwana ukudla endlini akabathengeli abantwana la endlini mina ndenze kanjani ke ngo njengoma engafuni ngedivorce mina ndithini ke angeke ngize ngikunika idivorce ungidivorce kanjani uyahamba uyongibizela abantu why ungaqalanga sihlale phansi etafuleni si discuss motho o moholo ha o bitsetsa batho o tlile mo re tlo thusa matter because of una batlo re yena a tlo jwetsa gore yena o batla o divorce hantle a tsama le Jozi Bioscope hobane mohlomong ke nana gore ntate o nahane hore ha tlo jwetsa le one o tlo hana ska ha o hana no wena ha o batla ngwana ka divorce e tla solve ukumamela mayikhulunywa naye bese ngayikhuluma sithu kodwa akafuni ukumamela la endlini that's why nginibhalele abantu base Jozi Bioscope ukuthi bazongifunela usizo la ke kopa le njwetse lona le thusa ho solve the problem or le thusa ho encourage batho le mo encourage hore anti-divorce ntate mama ke kopa o araba mo wane mama ya ska guti a tshoro itse keng re laba re tlile o tlo solve problem ya wa tsa rona mama re le Jozi Bioscope pretsang ha ra tla tlo qabana ntate le wena ha ra tla tlo tlela mona ga o divorce re tlile o tlo thusa yena gore hantle a express a o jwetsa gore yena o feela jwang ka di situations ha ene ho tloa mo ke yena ntate o tlo decide gore yena o etsa jwang wa o divorce gore jwang rona re le Jozi Bioscope ha ra tla mona re tlo mo foster tsa mo divorce mama o re jwetsa fela le baka le etsa gore a batla o divorce so rona ska ha re tlile so mama re tlile o tlo bua le wena go botsa gore bothata ke eng ba ntho e lisa ntate ho
tloha moo se tlo ba ntle fela ho tswa ko wena hore ke divorce mama o re ke etsa jwang motho mona ha re encourage ho divorce Fanele nane ke sabone he ntate bengingaboni ke baba ngiyacelisa ke baba ukuthi unginike ichance ngoba mina akusekho ichance engizakunikeza yona ngizamile ukuhlala nawe phansi wabonakalisa ukungafuni ukumamela uba ube kumamele kwaseqaleni ngabe ayikho yonke lento le akazisisi ukuthi lento ekuzwisa ubhlungu kakhulu but njengoba sewulanda abantu sengiyayibona ukuthi manje ikusho ukuthi i-serious lento le Sotsho wena ntate he ha ke re ke a thola ke a sheba skane go botsa no communicator mama na communicator wena ne ke batla utlwa le side la story sao o kila o jwetsa before ntho e ya o ya di gambling ha e rate le gore wena o buela wa but re sa idule le fatsi se ke bone isitaba Ufuna ukuhlala phansi nikhulume ngale ndaba le. That's why gcina abhalele thina ma. akafuni ukumamela kudala ngihlala phansi naye ngendaba ye-gambling yena akafuni ukumamela i-gambling iyo engayenza ukuthi ungilahle Wayisi mutho omuhle ungishiye yebo kaloku i-gambling imali engikunikeza yona ukuthi sikwazi ukuziphilisa la endlini wena uyayithatha uyogembula ngayo and then kushoda izinto la endlini imali idliwe lapha ugembula khona wasa mutho omulwane ntate ha o ka utlwa lebaka lae go go batla go hantlantle o be mosadi wa hae ke understand gore mosadi wa hae ene le nna ke a bona gore mosadi wa hae and you willing ke ratile lentswe le hane o fitla mo go ha o ntate ne ke sa nahana gore kampisitsa batho ba di camera mara ke kopa re ilukise e bontsha gore o sentsane o mo rata ska mosadi wa hae but ke ntho ke tshong so tshong wena di actions tse nngwe di etsa ko wena no sa di notice ka tsela gore di a mo hetsa a ska tsamaya ngwanaka se ke buele ntate la tshwarelo ntate batla divorce motho o mogolo a retse so mama o go tla tšhentšha kere wa utlwa ke ntho ko jetsong ga re encourage go divorce mama o go tla tšhentšha so tshong o tla itlwelela gambling o tla itlwelela mama gambling wa o le mchai ke tla leka bana ba ka yes ke tla leka ke a tshepa Uzama ukuthika ela uthika. Ungazami yeka. ke tla itsika ngwanaka Okay mina ngicela ukubuza ke la phambi kwenu njengoba nginibhalelile ukuthi okay njengoba thi yena uzoyiyeka i-gambling so mayingabe akayiyeki ndenze njani ukuphi la akayeki ileyo umuntu omdala i-obvious listing mangabe akayeki uyamyeka nathi if ufuna nje nokuba in contact neJones Bioscope thina sohlezi nje sizikhulumela nawe usho ukuthi sekanjani if ufeel ukuthi nje anje uyakwenza uyasitshela futhi ukuthi azini blue ngicela nizonginceda ngeprocess ye divorce muthomulu wasiba ntho tse ding mama ne ke a tseba go sentsane ke le yang ene o nyetse ene muthomulu ke kopa fela o tlolele gambling a ke tsebe le ho ke manga sebetsang mo tlong le gola grant le tsang ke batla o understand nna ke gola grant so that's why ke tšho motho molo ho betere ha le sebedisa yona eo ya grant bonyane bo ntate modimo a le fang bona le bo sebedise because of mama ke re ke a thola ke a sheba gambling how so o ile ntse o etsa o tlo tsena o ba addicted too much fela ntate o tla o fa tšhelete phofu e bo so o tswela ke number re ke lo dlela number 5 emchineng and o tla qetela o inkile tšhelete ya gambling lo dlela number 5 but as long as ntate o jwetsa go tlolela mchina mama ne kopa go fela o tlolele gambling le lokise lenyalo la lona batho ba bagolo ke a leboa bana ba ka ke a leboa Jozi Bioscope ke a leboa gore ntate o nkile bohato ba bo inkileng se re tla qala dintho fatshe re lokise ho be monate jwalo ka hanentse re phela re tshwarisane re mamelana re hlomphana ke a tshepa la bona gore guys re tlile le ntate monena ska re fihla ntate na batla o divorce mosadi wa hae ene o ka go thula wa sheba meta o no ka e bona ha o e shebile o e shebe ska ntho e thata but o ka go thula wa e sheba o e dulisetsa fatshe e ne batla fela communication e ne batla fela gore batho ba babedi ba tshwarisane ba be ntho e leng one so ke ntho ke jwetsang mama wa sa king mama ska batho ba yang ba shebileng ke nana ha le ka lokisa wena le ntate ba tla latella di footsteps ska ntate re ngoletsa go batla o divorce mama ba mama wa gamble mama o etsa eng ene mama sala sa mamele se ke se ratang gore mama o entseng o bone di mistakes tsa ha se di camera ditla ke ntse ke tshong wa bona lesson ha o ilene ka kapile hona le ntse ding tso ka di etsang mara o se a hore di affect part now so ntse ke ratang gore ntate o ile ga tsa king Oz Blue sale mosadi wa ka a kopa tshwarelo a go tlotlolla mchina ke le nna ke a batla o dula le ena se ke se ratang nna hona ntse nthabisang gore ska ha ke fihlile mona Lady Blue a make sure tsa king di problems tsa batho di a solve le nna ntse o ya builder ke kopa le ska le balang fela gore follower le subscribe ebile le sharing di video tsa rona ke a le rata kaofela ene if una le mathata relationshiping yao le ha ka bonyetse o ska be wa tshaba Lady Blue will make sure wa sebakeng o tlo advise ka tsela eo yena a badileng ka yona ke a le rata kaofela guys and I'll see you in the next episode yes baby